conference si dialog na tawuni loina ahan bada kai khunjari ba CLP leader Sri Oibobi amasung on my right Sri L Sotin CPI comrade amadi dialog ki CPIM ki Sri KSI Santa to the Hindokna Sri Devan Sivasena Uddhav Thackeray on my left Sri Gaikhangam CWC member Amasung Sri K. Ranjit Singh Deputy CLP leaders and other colleagues of the India blogs and the Kaikunajabutchari Ngasigi press conference Sri Oibobi Mingwana Gacharabada Mahana Tobigani Loina Ngasigi Marueva Apoigi Pointi Nasi India Blok na Ngarang Degi Horaga Tongan Bar Mapam Sing Kautruk Sekmai Amasung Senjam Kun Amadi Yangang Pok Piasness Mafum Kayada Aitoigi drone Sinaraganda bombing Toraiba Asiga Mari Lena Amasung Asiana Topa Tongan ba press and media gi sinaw su sopa adagi civilians mayam ama sopa masiga mari leina ngasi press conference asigi ek mamangda honorable governor da koi memorandum mama India block na koi biselure adubu honorable governor di mahak out of station oi bidegi mahaki secretary da koi India block ki memorandum mama koi biselure Masiga Mari Lena Lady Loy Notar Siga Mari Lena Masigi press conference so I request Sri Oibobi Singh CLP leader to take his time. Thank you. Lakpiri ba press ki aduga media ki both electronic aduga print media ki maru function pumnamak ai atai koi collection haibitare India block ki Murupang sing amamam tawina ming panbadi ay thodokna ay darkar hoidena khali maram di karigino haibu objecta PCC member koigi now ke Megachandra introductory speech haidare mayam chisu loina wa introduction tawbi khrabani na ngarang degi Manipur sidaida laiba ahongba haibatare Masidida akoi Lairiba state sigi Lairiba governor sina state sidadi constitutional head nina Mangonda akoi Laiba development si haibatare Masiga Mari Lainana akoi Mashadi out of station warame ma Delhi da Laihi na haire even adu wargasu Masha personally Unava Pangdawe Wani Mayam Nehana Kangbire Hoji Akoina Pijaramiba Memorandum City within a second Mount the information here documentic information technology here documentic advance wherever now Nasainabu Mayam Preski Sinau in the Pangring the Ima Pangamani and a Kanjay Mayam Nasi Kangbire Manipurgi situation Lairiba However, Sahi ama Makhaibu Pador Manila, however, 2023 gi 3rd May the live say. Akoi Hanatum Kalami Masidi mere law and order in Hana, Akoi Kalambane. Aduna Akoina what center Mosung state government the lady government say. NDA government Hakta. Partner Waiba. Moina Sudu Mahari Badunia quite double engine government. Yes, Matamkra cannot over yai. Adu Aquina Tazes about state government ama democratically elected state government ama labor targeti. Migi Mui Bagi Punchi protect over life and property protect over have say. Bharat ki Sangvidhan na piba, state government na piba, Shakti ne eba mohi na piga dabse. Aduna niya koina
स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर से कराइद लेरी मियोइबगी पुंसी अमसुंग लंथुम ngakpa ngamdraba government se government bu leiribra leitrabra masi akoina opposition ni haidna allegation tawbi wanante manipur gi praja bharat ta prithvi da leiba praja sing ne hen khangnarabane where is democratically elected government and law and order sikrai de leiri mi gi innocent praja sing gi life property protect tawbu ngamdraba government se government sibu leiribra leitrabra Shima number 1 da ani shubada hojik stage no gi worsen tawsalak basina hojik ti yeng bioba ngarang di laiba development haigadra ngarang di laib se the most modern technology se prithvi da hojik seasonary si mayam ne hena khangbiramani ko Russia ga Ukraine ga तौनरीब लान हाइब तारे अदगी हमास का इजराइल का तौनरीब से मसिदैदा मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एनीवेयर मफम ममदा हेता बॉम थादब याबा नोमै कप्सन बयाब से मणिपुर से सिजनरबने लाइब क्वेश्चन दी मसी अखोई मणिपुर से इंडिया की पार्ट अमा ओइरबनिना अखोई मेमोरेंडम से तुम याउजबनी now it hanadi a mere law and order problem oirambani now it has become question of national security manipur si india ki saruk ama oiramnina masi india ne ba india ki national security da threat tawbagi question ama lae kadai dano manipur se shape oigado bi jaga anywhere drone sina anywhere he thada bangam ya ba let us forget about अखोई innocent प्रजा सिंह अखोई मयाम दी तो एक खल्ला चेब राजभवन जी शेप ओइरिब्रा ओइद्रब्रा अशेजु थादगे दी इराई लाइन ngam अतई दी तोकु तोखिसिदा चीफ मिनिस्टर बंगलो से अखोई ना हंगनिंगे दी मसी शेप ओइरिब्रा ओइद्रब्रा बा अदु ओइरगदी लाइबा क्वेश्चन दी राजभवन भावबा चीफ मिनिस्टर की बंगलो भाव शेप ओइरक्तरगदी what about other innocent people of Manipur? Ahoy life and property say, Kanana ngapi shen biga doribano. Machine live development is live questions in machine ever. Aduna ni Ahoyna Nashishu, Nahona Singi say. See, state government city acquitting Nanging Dreda. Ahoyna Ama Haini Moina Amadungankani Maning Mamang Shamnada. Kari hari no ngarang han ama haini ngasina ama haini tauraga masidi akhoi tanbu talle aduna ni akhoi na ngasi India block na khoi leijariba 10 political party sina laiba latest development ngarang degi laiba isam chamjana kautruk tegi ningon haiba tare mayamna press ki sinau sin hena khangam ani da detail dudi phayeng da mayum panba mapam da खरा शांति रेखा एक्सरसाइज खरा इंगा अमाने मपाम दा अंगांग पिक पे यावरगा मा चचरु मपाम दि हल्लगे तौब मतम जुदा नेब थादर इबसे अद लाइबदी स्टेट सिक्योरिटी सु लई हायब दवाइदा बैंकर अद खराइद चखरमनो मोइगी खुजु खलाइद सु यावना लौखरबा जाला अद करिनो तौरिबसि स्टेट सि तौरिबसि करिनो अखोय हुजी अखोय उनरिको मयामसे अद होरेंदी करिनो हाइबसे Manipur da leiba praja sing se ngasi bhauda center da paliba Narendra Modi ji na paliba government se sina karino akhoi se yengna lairib si karino akhoi Manipur se kasu nate da UP gumba asoba state lairna Assam gi bhauba district amana masing hena yambani seida akhoi no jo hanjan हाइजेबदो अंगम बाहना जरसुनुदा अंगम बना पालहौरसुनु हाइबगी फिबमदा साइलेंट स्पेक्टेटर होइना कुमहै येंगना लैरिबसि अखोय करिनो अखोयना तौगदबसि करिनो हाइबसे मसिनेबा स्टेट गवर्नमेंट करि तौरी क्राइदा लैरी लॉ एंड ऑर्डर सि मसि हंजन 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 ngangnabasi
democratically elected government amal leibse mashigi arthasibu leibura leitrabra akoi government la henning da ba president rule thamhaning bai wane ba adu president rule di akoi enough experience army de sason nu sina thoga akoi khangre ba kara khana akoi thengna gre 2001 ge 18 June gi do short period ni ko adu adum mayam si democracy chatpa leipa amada president rule ga tham hai bajidi masidi yamna keno tawringai gi matam gi wani akoi president rule support to de India block na president rule to biu hai bagi wan na se dieba adu karino moini yenga leishi karino ba India government ni yenga ga leishi karino ba shigi stage yora ba drone torga bomb thadara ba kaning ba mon capture ba location di nganangi koktrukki shida nati ba mayam huji khangbiredna moi shugunuda sinam kunda mafam akoi ba belly ge akoi ba foot hill akoi ba sidida program set torga tawgadoribra tawroidoribra torpuju no torpuju yai aduna huji foot hill meya da singkhong da leimina ba hana nungsina na chana sinana lemba mayam ji kharai khangdagi koi chen na leibje aina hari chini foot hill meya da leibadi lairadna huji raj bhavan CM banglo che shep oi gedoribra oi roidoribra drone sidi mayam ne hana khangbire anywhere tahaning mafamda eta target torga tahan ba yari bane ba yam chakhot khraba technology si yam chakhot khraba aduna masidani khoina India block na maru ina hojikti state governments ni ngang dreda ngang ur ke dauni moida ngang ke dauni thokpa ma dum ngang gani center de leiriba Modi ji gi government si kari tawbiri bage akhoi Manipur gi praja sing kanbiba kanbida badudi tongana thamaga Manipur si part India ki part amane ne lobi ba targadi nation si ki security da masi threat tawba natra haibse masine ba si yoro bhauda adum Bharat sarkar gi moi gi agenda aron ba hidden agenda or maybe secret agenda lairaga kari kana na ba Manipur praja sing sidi ka sunati da sining ba si suno haina khanna yengi bra hai bisi akoi Manipur da leiba praja sing da natana India da or Prithvi da North East da leiba praja sing da sigi stage or kanda akoi kari to wa yai hai bisi akoi question tawjari bini ko mase ana yu afam khrasi mayam da thamjabani stage si yoksale hai dra aduna akoi kari tawba yai hai bisi koi chu sai dagi ngarang dagi akoi khana jabani ada ina wafam khrasi sang thamu bagi su ai darka oide masida atai supplementary hai ga kare ene atai collection maro pangsing na kai makra kai tawbe su thambina bai